इमेज पोंगदा मियेंग ताबिरिबा सिंगबु खुरुमजरी नसिगी मडोइबा पाउ पिजरी म्यांमार गे टीम इम्फाल दगी मोरे फाउबा थिनख्रे लोतुना थमलंबा कुचु खुलाई कया फंगबा ngamख्रे ऑनलाइन गे खुथांगदा मैते मेक तंबिगदौरी पामुचा खाइना पिजरी ngasi ayuk mandle laiba India ge consulate general Nandan Singha Baishwara DC Technopal H Rupachandra Singha SP Technopal TH Bikramjit Singha amadi atai officials kaya yauna Myanmar ge Macway division ge Chief Minister Dr. Ang Myo Nayo amadi miyoi mapana saba mahakitimbu Imphal dagi more ge ICP da amuk thilaki Team Masina ICP hek Europaga Border Trade Chambers of Commerce More amadi Tamil Sangam More anina Myanmar ge Chief Minister yawa team adubu okpagi thoram pangthoki thoram adu loiraga ICP da che sangna chingba loishalaga ayuke pungma pan tarakpada maramda Myanmar da amuk hankhre nakana marumda India Myanmar Conference da saru yakhiba Myanmar ge Macway Division ge Chief Minister Dr. Ang Myo Nayo bo meeting saru yananaba Manipur da thoklakpada BTCC ge President V Sekharna Myanmar ge Kalimayoda oktuna more tamna puraki amadi hankhibadasu BTCC na Chawraba thodang lauduna Myanmar ge Chief Minister Butaramna okpagi thoram sing pangthoklabasu Imphal da pangthokiba India Myanmar Conference da Border Trade Chambers of Commerce Moregi representative amata yawan khidaba asi laibak thibani Border Trade Chambers of Commerce More ase India amasung Myanmar laibak anigi marakta business ke lamda chahi kungi mathakta thabak tawklaba amani Myanmar na India dagi pamliba business amadi development ki wakhalon kaya ama Border Trade Chambers of Commerce More na ground zero da khangduna laklabani adubu ngasi fawba India amadi Myanmar gi marakta pangthokiba development amadi business ki mifam kaya da Border Trade Chambers of Commerce More yawan khide loinana India amadi Myanmar laibak anigi marakta laiba friendship ki manungda Chanba developmental policies amadi business policies singbo mai pakna chathanaba hotnabada mifam kayada Border Trade Chambers of Commerce yawhandaba ase yamna laibak thibani Government of India na hiramase gi matangda ground zero da laiba BTCC ase gi representative singbo tungda pangthokadaba India Myanmar mifam singda saru yahanbiu maramdi ground zero da laibana Myanmar na pamba policy sing khangba amadi Border Trade Chambers of Commerce More gi officials kudingma Myanmar gi law singna khangbana mifam phambada hena kudong chaba kaloinana mai pakani haina Border Trade Chambers of Commerce More gi General Secretary Surendra Singha Pathejana permission na phungdorle PWG gi lotuna thamlamba yamlaba kuchu khulai sing ngasi NIA National Investigation Agency gi team yawba apunba kangbu amana phangba ngamkre NIA gi DYSP Nisan Singha Taruksuba Assam Rifles amadi CDO Imphal East Unit ki apunba team amana Andro area da thiba humba gi thabak chathabada khulai sing adu phangba ngamkhibani akaknaba paw ama phangbadagi hairiba team asina Imphal East District ke manung chana laiba lamlai PS ki napetpali amadi andro fauna balambi gi sarukta laiba ngarau chingjen gi chingsang da operation chathabada khulai sing adu phangbangam khibani ayuk pong manga khara helak padagi ayuk ki pong 12 makai aduwai faw chathagiba operation aduda lainung da phumlamba AK-56 ama AK-56 rifles ki magazine ahom pistol ani Chinese hand grenade ani kapayariba AK ki nomai maru cham marifu 9mm ki kapayariba nomai maru tara amadi point kuntrani pangi kapayariba nomai maru madi phangki mafam aduai dagi firol amadi jungle suna chingba nitina pek tawbaga loinana lairamki ngasi phangki ba kuchu khulai sing adu KCP PWG gi khulai sing oina oiba yai haina thajabaga loinana English ani 13 ki April thada Kampokpida Thawpurapa gari sing da nongmai kapsin kibagi thawdok amadi selna chingba demand tawbada sizinaba oirambani haina thajanari Ningsing bayai loop asegi Siab Star Chairman Moirangtem Rana Maitai Elias Paikhumba Elias Rana Pratap Elias Rana Susikar Hauzik NIA gi custody da leiba miyoini
Hojik state asida oirakliba sel thumgi fibam asiga mari lainana cabinet ki athuba mifam amangarang pangthokuna mifam aduna lawkiba warep ki matung ina Manipur Sarkar ki Public Works Department Power amasung Finance including Taxation and Excise ki firm Chief Minister N. Biren Singha paisinkhre cabinet mifam aduna hawkiba matam kharada Manipur Sarkar ki makhada leiba tongan ba department singdagi yamlaba senfam sing lokthokibadagi oirakliba sel thumgi fibam adugi matangda yamna kupna khananenaki mifam aduna department singdagi yamlaba senfam sing lokthokibba aduga mari lainana committee ama semduna yengsilhanabasu warep lawki sel thumgi fibam soksilakliba sida Manipur Sarkar ki makhada leiba tongan ba department singi employees singi talab amasung atai benefits singda akaiba pidanaba darkar oiba thabak lokanabasu yamna kupna khananenaki Nakalambaromda ngasi Chief Minister Secretariat ki OSD to Chief Minister Nidhi Kesarwani na thokiba office memorandum amada state asida financial crisis oirakliba aduga mari lainana yamlaba senfam sing Manipur Sarkar ki Public Works amasung Power Department na lokhthokiba aduga mari lainana thigataba committee amasu semkre hariba committee aduda Manipur Sarkar ki Principal Secretary Sri B Bunbun Mangna Chairman Amadi Commissioner cum Secretary Nidhi Kesarwal amasung Deputy Secretary W Ajit Singhana member oiri mioi ahumna saba committee asina chahi asige March thadagi May fawbugi manungda model code of conduct chatnaringai Manipur Sarkar ki Public Works amasung Power Department ki yamlaba senfam sing lokhthokiba adugi matangda thizingani Manipur Sarkar ki makhada laiba administrative secretaries head of department singna committee asina matam-matamgi darkar oiba che sang sing kaurokpada matam chana pikhalaknabasu office memorandum aduda mayek singna palli ngarang Chief Minister N. Biren Singha na chair oiduna phangkiba cabinet infam aduna lawkiba warep ki matung inna CM na paisinkiba Public Works Department amasung Power Department asi Hojik Minister T.H. Bishwajit na puribani loinana Finance Taxation amasung Excise asi Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar na puribani Deputy CM amasung Cabinet Minister T.H. Bishwajit tagi hairiba Department sing asi lokthokrabasu atay department kaya laihori Ningsingba yabadi handak pangthokiba Lok Sabha mikhal matungda state asida leiriba BJP na lusingba tungsinna balengak asida minister gi from hongdok hongjin tawbagi charangaba ama chawna lakpadagi state asida lengak sasanda leidadaba phibam ama mayoknari BJP manungda leadership sindoknaba makhal makha kaya gi lalonsu chathanari phibam asida BJP gi makok thongba luchingba kharasu laktuna yengsilamlabani adubu tungda kari orekpa yabagi haibadudi khangba ngamtri Lol mayek po hena mapungpana bagidamag anoba kongthang ama oina online gi khuthangda maitai mayek takpi tambibagi thorang ama paikhatlagani haina Milan ge Assistant General Secretary Huirem Jos na phongdokre ngasi IMC ge thangnana season market ki complex ta leiba Milan ge office ta pangthopa pawgi mifam aduda Jos makha taraduna malem gi oina mamalon laijabasingi marakta aikhogi iramdam asigisu isagi lol mayek laijaba lamdam amani yamna hena maru oiribadi lamdam sida punna khunta laita minariba kanglok furup sing asigi amata ngairaba fauna lonsu oiribani Milana hauza thengkhang kayada aikhogi lol mayek asibu chananaba honabada awa ana kaya mayoknaduna aikhogi irol iyek chanadaba yade khanduna khumfam chena letuna hanba laitaba thongnaga loinana makar makha kayagi akan makhongjang sansinduna yamna wana khanglaba matungda maipakgi lambi adu purakhibani Hariba si Manipur lenga amadi Milan amasung leibak miyamna hena khanglibani adubu ngasidi matamgi awon balak tuna hauza hausimak mahigi thak amadagi hauraga Manipur gi amata ngairaba taibang mahikol MU gi thakta mayek tambak ngamjare loinana lol mayek bu hena mapung phana bagidamak anobo kongthang ama oina online gi khuthangda maitai mayek takpi tambibagi thorang ama paikhatlagani loinana online gi khuthangda Milan amadi Itu learning app da kusamnaraga chingtamda leiriba mahiro singi ahan batang kaki oina mahi thak 6 tagi 10 fawbugi Manipuri subject takpi tambibagi thorang paikhatlagani ani suba tangkakta mahi thak 11 tagi 12 fawba atuba matamda tambibasu hauragani haiki mabate pi khuthangdagi sida takadawasi hoina mayamgi ahanlaman singtanaraga ai akam singtanaraga sidi hoina jijik Hills Education की co-founder सिंगा मिलान कुसम नरगा सिगी कोन से कोई ना पैकेट चलेगा नहीं सी को थांग से पैकेट चलेगा नहीं है हमने हम पंगा कोई ना थमे
वांखै केंद्रदा था तरागी चेंग मियामदा फंगहनद्रिबा से लेंगा की मरी लेनबा अथॉरिटी ना यंगसिनबिउ हाइना ऑल मणिपुर नुपी मरु वांखै के सेक्रेटरी वाई इंद्रानी देवी ना अपील तौरली मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा इंद्रानी ना हाइकी नेशनल फूड सिक्योरिटी की मखादा लाइरबा मियामदा अहोंबा चेंग फंगहनबसे कुमजा लिसिंग अनि तारानिपानदगिना ngasi fawba tha tara asi cheng yendre marakta yenbasu yaudaba nate adu oirabasu tha tara putharibasi karigino hairubada ezena lalhobana lokre hairei lalhobana bu lairabada fanghanaba cheng ahomba lobra MLA ga cheng gi nominee ga manaraga lobo oiramgani haiduna aikhoi chinda pautanaba laikre naharona lokhi haiba oiragadi cheng asi karamba naharono karamba lalholopna loribano haibadu aikhoi sengdokpa bami महाना मखादान हाई की सुपर फाइन केजी दा लुपा कुंट्रा पीक्रे अदुगा मैतै चेंगना केजी दा लुपा निफुतरु पीक्रे असुवार मतम सिदा इम्फाल मयोंदा लैरिबा वांखै केंद्रगी मियामना चेंग फंगदबसे इकाइनिगाइनी मरम असिना मसी मरी लेनबा अथॉरिटी ना अमुक्तंग यंगसिनबिउ वांखै केंद्र असि वाट मरीनी करिगी चेंग येंद्रिबनो मियामगी खोलाव ताबा ngamdre चेंग पिउ हायु हाइदुना अखोइना सु तक्सिलबनी एजेंडा चेंग येनबा मतमदबुदी फंगफम थोपा चेंग केजी मसिंग सुनपी अदुबो वालहौरिबसिंग असिदी करिगिनो हाइरुबा मतमदा लालहौबसिंगना लौखिबनी हाइना खुमलपनी केंद्र सिदा चेंग येंद्रिबसि पुलप था तरा येंदबा नते मरक मरकता सटलगा येंदबा अदुना पुनसलगा था तरा रोंगी चेंग फंगनद्रे हाइबनी मरम अदुना मरी लेनबसिंग अथुब मतमदा हिरमसिंग मतंगा थिदोपिनबसु मागना पिल तौरगली कोने काली नो से ने जे मरते ये भी यावे दु पुथरी जे पुन्ना था तरा सोरे काली नो हंग मतंदा नाहारो न लौग्रे हाय नाहारो न मुसी अबोबा लाइ इशु लौग्रा नो ऑफिसर से मानव नतरा इनेगा अकोई की काइनो से की नोमिनी के ओरमने नोई अदु कसिन पुरोवा नो यामवा को चिनो ये ना बले अदु सी नाहारो न लौग्या चारगदी चेंजी करबा नाहारो न लौरी करबा लालौ लौरी नो हाबे जो चिंतो पे पावे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की ऑर्डर की मायोक्ता थबक चथबगी दमा MS मोरांगथेम ना थबक चथरिबसिंगदा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा कंटेम ऑफ कोर्ट थाखरे हौकिबा अप्रैल 10 दा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना क्वामना असि फॉरेस्ट प्रोडक्ट नते हाइना राय ताखरबा मतुंग हौकिबा मसेगी मायोक्ता जून की अहुमदा प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना Manipur Forest Rules 1971 and Schedule Rates of Royalty Amendment Notice थोक्तुना हारिबा क्वामनादा लौरंबा royalty मखाताना लौबा हौरखिबनी कोर्ट के जजमेंट लेनाना असेगुम्बा थबक चथबा असेगिदमा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा कंटेम असे थाबनी हाइना MS मोरांगथेम के प्रोपाइटर M प्रेमिलाना फोंदोरगली हारिबा ऑर्डर की मायोक्ता नतना कंटेम थाना मसीसु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना मखोगी रॉयल्टी टैक्स खोंगखनबा खोनबा असि इलीगल टैक्स खोंबनी हाइना लवी हाइना महाकना फुंदोकी आई मिटिंग दा इलीगल मानबा पोट खरा उरिबसी मयामना मिटिंग अमतंग चंगबियु मथक थोंबा लैरिबा सिगी डिपार्टमेंट सिगी लैरिबा ऑफिसर ओइरो मथक थोंबा ऑनरेबल मिनिस्टर सिंग ओइरो करी ओइरो चंगबिबा सिबु मिटिंग चंगबिबा याबसिंगना चंगबियु हाइना आई अपील तौजनी Ensuring energy security for communities living in remote area in Manipur Haiba Wakhalonda Chanura Microfilm Manipur ki Clean Energy for Clean Environment Mission CE2M ngasidagi loans tokre Center for Microfinance and Livelihood CML na Tata Trust ki support ka iroina na senduna Manipur Press Club to pangthokiba thorom aduda Chanura Microfilm Manipur ki chairperson Harimatina chief guest Organization ASEC Founder Secretary Chief Executive Officer PK Kumana Function की President CML Tata Trust की Regional Manager Langhu Ringzangam Chanura Microfilm Manipur की Executive Member Manipur Rural Bank की Retired General Manager KHCI School na chingba miyo kaya guest of honor sing oina dais tapamki Tobacco Free Educational Institute Oihana Bapandamda National Tobacco Control Program ki matangda awareness program among us Human Resource Development Academy Gari da Pangtokre District Tobacco Control Cell CMO Manipur Amadi Sanghayu Tobacco Free and Educational Organization Anina Kusam Naraga State Health Mission ki sponsorship makhada sen ki bathorom duda HRD Academy ki principal El Kamakhya Kumana Athoiba Mithung Sanghayu Tobacco Free and Educational Organization ki President PH Premjitna
थरोमपु ओइबगा लोइनना इम्फाल वेस्ट की हानगी CMO डॉक्टर S बिमोला कुमारी अमदी JDO जोन 1 की क्लस्टर रिसोर्स पर्सन अनि S थोइबी अमदी RK एलिजाबेथ ना गेस्ट ऑफ ऑनर सिंह ओइना सर्व याकी थरोंगे अथोइबा मिथुंगी वारो पीरेदुना HRD एकेडमी की प्रिंसिपल L कामख्या कुमार ना हाइकी शिक्षिनी मखोइबो मसिदगी थापना थम्बा हारिबसे अखोई समाज की गार्डियन होने लेरिबा गवर्नमेंट ने खंगदे पुलिस ने खंगदे डॉक्टर ने खंगदे मरुवना ओजासिंग असे करिगनो दि आंगांग नुकी की समनद्र लेबिदि ओजाननी मसे थम्बा होना बाहायबसे मथौ चावरबा मथौ अमनी लाइक तमगे यारोय अखोय हक्साम जो फना लेतबे यादे माइंड फना लेतबे यादे North East Region Finance Services Limited NERFS की ब्रांच ऑफिस अमंग से थवाल डिस्ट्रिक्ट की लमदिंग दा हांगदोखिबगा लोइनना बेनिफिशियरी 19 दा अहानबा ओइना माइक्रो फाइनेंस की सेंफम सिंह यंथोक्रे इंडिया की स्टेट कयादा ब्रांच लाइरबा दिल्ली दा हेड ऑफिस ओइबा नॉर्थ ईस्ट रीजन फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड कंपनी असिगी ngasi लमदिंग ब्रांच हांगदोखपगी थोरम अदुदा हंदा पांगथोखिबा आउटर मणिपुर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी मिखलदा कांग्रेस की मिरेप ओइखिबा अदुगा नॉर्थ ईस्ट रीजन फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सु ओइरंबा के जेम्स कासुंग नॉर्थ ईस्ट रीजन फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड मणिपुर की चेयरमैन सुभाष ई सोशल वर्कर थोंगा ब्रोजेन अमदी सोशल वर्कर सना केट्रमेयुना अथोब मिथुंग सिंह ओइना सरुक याखी अथोब मिथुंग ओइखिबा जेम्स कासुंग ना हाइखिबदा मतम चाना पैसा सिंगतुना मथंग मथंग पैसा हेना लौथदुना अखोइ पुना चौखटमिनासी हाइरदुना कंपनी असी सो इंग्लिशिंग अनि दगी ngasi फाउबा मियांगी मतिंग पांगदुना लागली हाइकी तोंगान तोंगानबा बैंक सिंग दगी लोन लोंगनबा होनबदा अवाबो मयाम अमा मायोक नखिबा मरमना कंपनी अमा लिंखतुना मियांगी मतिंग खरतंग पांगबा ngamnaba पांदमदा कंपनी असी लिंखतखिबनी हाइरदुना ngasi पीरिबा लोन सिंग असी PE हाइबगी नुंगाइतबा तौबिगनु लोन हाइबा असिदी अपिकपदगी हौरगा असुम असुम चाउरकदबनी कंपनी असिना मियोय कयागी मतिंग पांगख्रे हाइकी संगाई प्रो ममांग लेकाइदा रजिस्टर ऑफिस ओरिबा कंपनी असिना पीरिबा लोन असी पिकलबसु हाइना सिजनबियु मतुंगदा चाउना पिरकनी हाइरदुना थाजबा लेहलु पिकना हौरगा चाउना लाकनी कंपनी असी सोथरबसिंगी दमक नि मरम अदुना थमोय सेंगना थबक तौबियु हाइकी थासिगी तरादा जॉइंट लिवलीहुड्स ग्रुप लोन विक्टिम्स फैमिली जॉइंट एक्शन कमिटी कैराव लंगदुमना नुपिसिंगदा नंथाक तौरगा सेल लौथोखिबदा चेनबा पंजाब नेशनल बैंक इरिलबोंग ब्रांच की प्रेस नोट तौरुबदगी बैंक असिगी बीसी फोरम ना काउंटर चार्ज तौरकलिबा असि एक्शन कमिटी ना यानिंगदे लोइनना PNB इरिलबोंग ब्रांच की बीसी फोरम ना हाइरिबसिंग असि अरानबा वफम सिंगनि हाइना JAC ना सेंगदोरगली मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोपा पाउगी मिफम अमदा JAC असिगी सेक्रेटरी रामेश्वरी ना पाउमिसिंग दा हाइगी हाइरिबा बैंक असिगी मैनेजर ना नुपिसिंग असिना हाइरिबा वफम सिंग असि चुम्मी लाली थीदना बैंक असिगी BC सिंगी मियोय अनिना साबा फोरम गी वांगांगलोय ओरिबा L दिनेश सिंह अमदी मेंबर M इरावंत मेतै अनिना अखोय नुपिसिंग बुलाना उहले अदुबो बैंक असिना BC सिंग असिगा मानरगा अराना चुम येंगदना सेल तालब्रा हाइबगी चिंगनबा हेना मयेक सेंगलगली हौजिक लाइरिबा मैनेजर असिना अमदी BC फोरम ना मियामदा लोन सुनसु पीखिदना अमदी बैंक के अकाउंट पासबुक सु पीदना पीखि हाजिलेबसी खुदंग चांदम लै महाना मखातान हाइकी बैंक असिना सेल सुना पीखि अमदी पीखिदे हाइबगी मतंगदा लोंगजम दिनेश सिंहाना हौखिबा मेगी चैचत कुंदा नुपी कमिटी दा पिथोरपा अकाउंट पासबुक अमदी इनकिबा एग्रीमेंट अमदी वीडियो क्लिपिंग ना साखिनी Regional Institute of Medical Sciences RIMS की मतंगदा माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर ना अफबा लाइंग संग अमा ओइना बथम किबा वफम सिंग अदुगी मतंगदा अथॉरिटी ना हक्सिना लौरकपदगी लुप असिना इंजीनियरिंग सेल दा थमलंबा अथिंगबा अदु मतम खरगी ओइना कोंथोकले हौखिबा निंगथौकाबा नुमित्तगी इंजीनियरिंग सेल दा लिप लौनखिबगी फिवम असिमक लुप असिदा ओइपाई काइखमनबनी हाइना मयेक सिंगना खनबदगी अथिंगबा से कोंथोकपनी रिम्स बोल सेंदोंग फंगबा थिका तौफम ओइना खनरकपना अना लाइंग संग असिगी फिवम खमथेंगना सुक्सलकपनी मखाताना असिगुम्बा फिवम अमा अमुक हाना थोक्तनबा मरी लैनबसिना चेक्सिना होनगदबनी नमित खरनी इंजीनियरिंग सेल दा लिप लौनरुबा असिना रिम्स के सापा थौरांगदा चाउना अकाइबा ओइदबा नते अदुबो अवनबा अमा पुरकनबा होनबदा तंगाइ फदना फिवम सिंग असि मायोकनखिबनी
मखा ताना लुप असिना रिम्स की अथॉरिटी की थबक थौरम सिंह मपुंग फाना चेक्सिना इंसिनखिगनी चरक सिदा डॉक्टर सिंह नसु नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस NPA लौरगा मपानदा प्रैक्टिस चलिबा असि मियाम की दमा खलगा खुदक्तगी लेपिनबा अरोइबा ओइना पाउजल पिजरी हिरमसिदा अथुब मतमदा रिम्स की अथॉरिटी ना यंगसिलकनी हाइबगी अचेतपा थाजबा थमली हाइना माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर की स्टैंडिंग कमिटी के कोऑर्डिनेटर क्योंगान मंगांगी चेरोल अमना खंगलकली ngasi nongthil jiri news network के conference hall द पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा ऑल जिरिबांग रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स यूनियन AJRTDU जिरिबांग की प्रेसिडेंट M तोंबा बाबू सिंहाना फोंदोखिबदा थासगे तांग तरादा यूनियन के ब्रांच ऑफिस दा मियोय खरा लाक्तुना यूनियन के साइन बोर्ड इंथुरंबा अमदी स्टाफ सिंगदा केनबदा नतना नुमित तरा मंगानी की मनुंगदा ऑफिस असि होंदोखिगदबनी मसी तामिंगलोंग की लमनी हाइना यामना लेबाक मचा तादबा वहाई कया सिजनरंबा थौदोक अदुगा मरी लेनना लाक्लिबा जून की तांग 16 फावबगी मनुंगदा सिंदोरकदबनी नत्रगा एपोलॉजी तौद्रबदी मथंगी नुमितगी अकनबा खुंजंग संगसिनबा हौरगनी हाइना लाउथोखिबगी मतुंग इना करिमता सिंदोरक्तबना मरम ओयरगा हयेंग जून की तांग 13 की अयोगी पुंग 3 तगी हौरगा जून की तांग 13 की नुमिदांग पुंग 3 फावबा National Highway Juri Imphal Lambi asida pung Nifunipan gi oiba NH asida total ban lauthokle haina pawgi mifam aduda phongdoki hayengdagi National Highway 37 asida kaujariba total ban asida maroina 4 wheelers gari amasung heavy vehicles singna chatpiganu masida fattanungda thorakpa masa masana daida lawjagadabani haina phongdoki total ban asida jiribamda lairiba CSO singna angama mateng pangbiu haina su phongdoki Masigi Pau Mifam Aduda Vice President Pratap Sanasam Amadi, General Secretary El Maniton Singhasu Saryaki. Nonglai Nongsit Vayuna Akan Banongsit Amasong Nongkan Haitaduna Gujarat ki Samudra Kumbanda Sisilakre Awawa Nanglaba Miyam Bukan Bagi Thabak National Disaster Response Force NDRF ki Battalion Manganakan Nachangsili. Sial Vet Island dagi NDRF na kalakra bimiroli binupi ama Tekta Kaidan Hospital da angam unakre. Porbandar amasung Veraval gagi marakta ngasi ayuk nong kana chuki adumoinama Cyclone Bayogi Mayon Samudra ki Maikairon da amuk laikre haidi. Cyclone gi yengduna train Humbutaragi service cancel toki. Pungkun marigi oina flight service sing su suspend toki. Miyoy lag ohum hena safagada mamfam singda putoki haidi. Nonglai nungsit Vayuna Sokhan Kraba Power Supply ki dama Gujarat Urja Vikas Nigam Limited GUVNL na action plan ama yathokle hairi company ki in charge managing director Sahamina Hussein haikibada Saurashtra amasung khathangba Gujarat da feeder line chawma humfumatoi rom Vayuna sokale haiba khungang sing aduda yamna thuna power supply toba ngamlagani haibagi thazaba leire adumoinama Singna Tunjin Krabam from Singda GUVNL gi Miyoi Sing Sangsin Bangam Ngamdabagi Awa Mayoknari. Amaronda State Government Ngami Singda Mangzonana Jackson Bikibagi Dabak All India Fishermen Association gi President Beljivai Masanina State Government Puthagat Fongdoki. He Lisingama Jani Ronda Nga Fabachan Nabak Ngami Lisingipan Lomna Samudrada Nga Fana Bachat Ke Tharamam ki Adubo Gamena Jackson wa Kankalak Padagi Nga Fabachat Nakitri Haibo Wafam President Masanina Fongdoki. Shanghai Cooperation Organization Summit Saruk Yaruna Naba Prime Minister Narendra Modi Vishekta Thungkre PM Modi na Russia gi President Vladimir Putin amasung China gi Xi Jinping kasu unagani hairi. SCO Summit ki plenary session da PM Modi wangagani summit manungda world ki luching basing kayaga PM Modi na unaduna wari sanagani hairi. Gulf of Oman da oil tanker anida attack chatharakuna mai chakre maduda tonglak pasing ising da chomthaduna masa kanjana ba honaki angak patokdok adugi matungda malemda thawgi mamal khawang wangkhatkre hairi mai chaklakraba vessel anidugi crew member nifumari navy na kankre haina Iran na phongdokli aroibada maroiba paw amhana pizari Myanmar gi team Imphal dagi more faw bathinkre lotuna thamlamba kuchu khulai kaya phangma ngamkre online ki khuthangda maitei me tambigadori ngasigi damokta di pawda matang sida lojere miyeng tabiri basangbo amukana khunjare